اشتري الكرنبايه اللي من تحت زي ما انا وريتكم كده في الاول، بتبقى مدوره او مبططه، حطي ايدك عليها كده خبطي عليها، تبقى مبططه كده شويه، بتحس ان هي فيها زي طبله كده. ده احلى كرنب تشتريه، بيبقى مسكر جدا ومن جوه محمل مليان كده ورق، وورقه حلو. زي ما انتم شايفين كده بقطع كده زي ربع ربع، اهو زي ما انتم شايفين. كل اللي بيتهدر معايا العروق اللي بتطلع بس اللي بتترمي. الكرنبايه اهي الطبقات كلها فوق بعضها. وبكون طبعا حاطه على النار حله ميه، بكون بحب احط حله كبيره عشان خاطر الكرنبايه تتسلق كده براحتها. بحط فيها شويه ملح وشويه كمون، لان الكمون بيقلل جدا من الانتفاخات. تمام. هتخلص بقى من الحاجات اللي باقيه دي، وزي ما انتم شايفين بمسك كده ربع ربع بحطه في الحله، ما بحطوش كتير على فكره، هو بس ممكن دقيقه او دقيقتين، دقيقه مثلا على الجنب ده ودقيقه على الجنب ده، وبعدين بطلعه على طول. خلي بالك ان الكرنب اللي انت بتشيليه في الفريزر ما ينفعش تسلقيه قوي، انما الكرنب اللي هتعمليه في نفس اليوم، مثلا محشي في نفس اليوم او تاني يوم، ده اوكي اسلقيه براحتك.